Silo misirang takamam kumpaso dong debilota blog sopa ngo silo gudung Nagaland sopa rok Nagaland soka blog dong sir arambo dong ngo jihetu hukum tokke blog dong arambo la tamang amdagom ngo Nagaland soka blog dong arambo dong dekko din ko ikabo ngo ke video bikuma nama ngo ajok problem na dunga ambil video bilama bil dungai agero busy lula ampila silo modung Nagaland soka video dong silo ko arambo ponna Nagaland sok ngo kolagap gutuji nulu ngo ajok langkan biya nulu ham kala kingdung ay pagedam kala Nagaland se exhibition ila dung ado exhibition dom mulu ka handloom department nok ka handicraft lok ka apung bahir ok hi dekko taniya gila exhibition idung ado lagam mulu hi nasam dok ka 15-16 joni ko gurung nulu ngo video de miski map kalu to langkan dipajok dia tok ke arang lok gaduh bang arang lem ngajak langkan bi hukum gedung kapang kan orang motu ini belum pemola lah ta video orang nulis kimap kalu lang dan pemola lah itu saya mau install lah saya bila tak payah mana sampai itu habis itu bilang pamit tambahan tu so sini sama ini nasab ini nasab nak rekko betul ini nak ini nasama apa patar ngutang kapola itu abul juna tara apa permanent tuh belum mulai jangan permanent tuh mulai gambitu belum permanent tuh mau mulai gam dan tuh belum utai kunam kamabong ako mela itu mula ako aduh tinggal mau ako permanent tuh gitu kalau di room ko gitu kalau ampatam kodo pa pispal to dungkom kodo kom gitu untuk permanent tuh Nisi ba? Apa Guwahati lok ke gedung? Ini asam tuh kan biasa ngurus asam lok ke. Lili bayi dah lok impor lok nganya gitu. Bye bye. Dukana mai kulima ada gitu ngai mada moni puso ko kudira bolu bulimon gerakko lokong ngasam lo aku yimon gurago na ko nilum ngoko ko mai langkan na ji next video ro langkan pa tengok channel som saya subscribe mada ji subscribe bilang like comment rak share kona nikpanyo silo video som sakto long maru bong aru ngo su market bilin pamulo ko mai langkan na ji nilum ngo Nagaland se majok langkan dia nulu next video kata itu silo video home shop dolong mau bye.